Ese wari uzi ko uku kwezi tubona hejuru yacu kwaba habayeho kugongana kw'isi n'undi mubumbe waje kuzimira nyuma? Ubushakashatsi bw'abahanga mu isanzure buri kugera ku bimenyetso byerekana ko umubumbe w'ukwezi wabayeho nyuma y'uko isi igonganye n'umubumbe witwa Teyera mu myaka miliyari enye zishize. Bikekwa ko uyu mubumbe nawo waje kuzimira muri ya mibumbe yagiye izimira. Abahanga muri siyansi bemeza ko ukwezi kwabayeho mu mwaka usaga 1920 ariko ukwezi kwabayeho, ariko nta byinshi bari bazi kuri uyu mugabane wa Teyera. Uyu mubumbe wa Teyera wazimiye kera n'ubundi kuko kugongana n'isi byashwanyaguje uyu mubumbe abahanga bagereranya ko wari ufite ubunini nk'ubwa Mars. Ubushakashatsi bushya bwatangajwe n'ikinyamakuru Science Journal mu mpera z'umwaka ushize cyagaragaje ko hari byinshi ku nkomoko y'umugabane wa Teyera. Ubushakashatsi bwibanze cyane ku bice by'amabuye byayasanzwe ku kwezi, aho amabuye amwe yavuye ku isi za meteorite. Bivuga yuko Teyera yavukiye urebye hafi y'izuba n'aho umubumbe wacu cyangwa se umubumbe w'isi nawo wavukiye. Abashakashatsi kandi babonye amabuye adasanzwe ku ndiba y'inyanja ya Pasifika ndetse no ku mugabane wa Afurika, bakeka yuko ari bimwe mu bisigazo cyangwa se mu bice by'umubumbe wa Teyera. Mu buryo butangaje, umugabane wa Mars habonetseho amabuye yitwa zirconium ndetse no ku isi aya mabuye yigeze kuboneka, kandi aya mabuye bijya kuvuga yuko ashobora kuba ari amabuye mu gihe isi yagonganaga n'umugabane wa Teyera aribwo yaje kugenda avunguka agenda akwirakwira kuri iyo mibumbe yindi yose ari mu isanzure. Mu itangazo Tim Hope wo mu kigo cya Max Planck Institute for Solar System Research cyo mu Budage ni umwe mu bakozi b'ubushakashatsi bagize bati isi na Teyera bishobora kuba byari bituranye. Aha niho batangira bagereranya yuko kubaho kwezi bishobora kuba byaratewe ahanini n'ibisigazwa bya Teyera ndetse no gusekurana kw'isi. Gusa ubushakashatsi bwa kera bwo bugaragaza yuko ukwezi bufite ibinyabutabire n'iby'umubumbe w'isi. Ibi kandi byemezwa n'umushakashatsi Tim Hope na bagenzi be basesenguye amabuye bakuye ku isi ndetse n'amabuye bakuye ku kwezi bazaniwe n'ibyogajuru asaga mu mwaka w'1990.